की खूब और का बातें से टीवी. Sophistication meets style. The stylish trendsetter SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Hill State People's Democratic Party hakasantarik urisau arjapsau kala ajing mod syaka expert committee on reservation policy balathung da kasorkar jala ya kabala khli da justice retired mulchan gak ban pensyong nongrim ya kabha thungkam thungjam omshu naga Jingbunpaid hanrei katkum ka merit ne ka jingpas bha jongki nong apply kam namar bak jingdon jongki breo ki bala nang lastat hakani jala meghalaya kala nang kiu nawwe usnam sha weipat usnam General Secretary jongka Hspdp uba panbo renta thiang ha ka jengkaran bakilat pathai khubor ula ong bakat kum ka jing bisar benya jongka parti la idon kam ban Kyllum lang prapo persen ya ki jaj ban reu khasi jaintia bat garo ha ka bha thungkam bat badei ban pensyong nongrim ru ya ka jing thungkam thungjam na ka jing pas bha omshu na ka Jingbunpaid point ni tentang kendat lagi point ke point ke beningkong kami stress kalau ba oi ni don kam ban penkalai ni reservation policy anta ke jing biang jong samla jing juga wasted. That is the main point number 1 more. Hari number 2 kai ka bengi stress kartum ka office memorandum 1972 na pipuli yang tu ka syai pa kadar ba laong ba according to article 16 clause 4 right laporong tu tadi inadequacy of representation of these communities yang memut khasi jentia bagaru ka article 16 clause 4 ka khlam kro ye ka ratio ni population jo population namar raw ni ngim kren ni population ngim in terms of population ha ka Hspdp ngim sing ringi shimai ka article 16 clause 4 apa kren shai kra but inadequacy of representation baling ni shai ni ban hai ko tu da bolong ba hagitu le singa bolong hagat report ma shwa baka meghalaya kan yo ega full fledged state ni la bolong ba bon ki employee jo ki government offices kim de ki khasi mar la gujing yu i jangai gujing shampang gujing start jo ki leader jo ni ki ba hagitu ki po ki suara itu 40% nam ta khasi di angaro ringing yung yang mementa pa de mar ka por kala ya step ki kena yo pas no wisdom Shuh wisdom kila bun pala ki hajar de ki hajar mar ta yung shibung ni 40% kan no 80% in order of merit mo hagal yang yo kam in order of merit ratio ka reservation in order of 40 plus 40 80% in order of merit hagal di yo kam hajar mo da ka ba khlam no shiliang ni tia shiliang hakabedai bat kiwe ki jet beriu le singla no namar hangko hingi i ko 5% and 50% gadon kat nam takiwe pa pi beling akan kumta pi ladangi pun ki ya gani ga reservation policy yo ba ka attract ya to judgment of Indra Swami but government versus government of India 1992 hang tu mi i ba ka government of India ka ai ka 50% Amar terda ni so khia ye ni mo ndai tang kata ni kala pan article 14 equality ti ni mar terda ni ong ban pen he ni ban pret ni 40 in order of merit ti kata di ni so mo namar lo ka ja kata 50% manu ban chim akhli namar kali yang Hspdp you are very clear 40 plus 40 is 80% and in order of merit number 2 harwede but reservation of district yung 80% ringing yung 90% hako m hang to 1976 ang wala ko m yang dari sini waktu loong ba niya mga ban peniya ka ju ka reservation 40 for state but ka district hang to ladan kikim on it cannot be strictly adhered ya ketika 40 hapo district kumbah state namar tadang ni yung 90% now ke employment hapo district level namar kan ni kalau non transferable job
Nomor tarang ni pan 90%. Haboro bi district la khasi jantia dengan di Garo Hills. Kebalai. Akan wan syuk kebalai kan wan syuk to ke process of carry forward. Ngang itu ke process carry forward ke sini wah. Lagi mana ban pandang carry forward. Kalau juga kadang kalap sekilasnya. Dia lada kalap sekin dia lada don di sama giba puli giba up lesi kila pas interview mereka. Ini kita nak waiting list ya license. Ada yang license ko tu ka custom ka ba katung ka sokal kasya kaitu ko 27+5. Nai kalau life art. Kita kalau life art kami akan show. Nomor kiat ko tu license. Dia nomor orang yang ma kamde belum itu. Sini kita lepas ada waiting list kita point itu proses. Kedepan stok lagi itu. Proses kita ada. Kalau ada kipas mati garu kambun tapi kita kembali lepas dengan kambun tapi jungi kembali ban maka ni kan warna katanya ada efisiensi juga bagi government sectors. Number 4 hakabidi berkini ka puli kadang ni akademik. Hang tu orang yang ibu kena provision apa kau er. Tian rai ya percentage of qualification for further studies nam taki garu bolang ko jam nam taki hasil tu dia lagu jam. Nama kata hang tu ni omba kidiban pinsangnya ya betul bagian cimen ada fundari. Tapi omba doktor tak kita ni kanit ka technical gudang ka GE dan rai week bentapat hak government kota kan padon kita exam. Dia nama kata kidiban siampai in order of merit. Kin gatur kin penkut nak itu reservation in order of academic career. Mau kata dia ka kapang dari kira. Nang tadi saka ka khaddu. Kapag ko lang ba ni la kerpat ya ke expert committee la ko yung bakan shim ya kan ni ramai ko bakhiya ha bakan nundon makan kajing pher me kajing ke pher sutu hang ni hang pai hapreng jingi kum ka cetore yang laksa maka ni kalau beri kredit ke isu nomor tarang kwa pakai bagi sebab ni request ki bikin shim ke rai ke beri yang ke penuman ra ya kanu kajing ya susi ni kata kajing bermesu jumut hang ni ramai kita ini ke representation ke bangi ai habis dia expert committee the pipan based on merit apa ke district lu dah district kalau ada lupa te nama nak OM itself orang ba proportion ke debate nam taki indigenous fight ni syukur 10% nama balik hang tu orang ko OM ni orang ba strictly adhere karena strictly adhere kat hukum kata reservation tak mulingi pan until 90% ngadiang gai maka di tang district lu non transferable te kadi bit namta jantia garu khasi pia di district maka yang lu ai kena proportion kamle lagi pikiran berpiang bah kamlang ban base nak population nomor kegendon juga constitution kelam keren according to OM article 16 plus 4 kelam population kakado ye inadequacy of representation martadangi itu in terms of population ngim shim yo nomor hangku ko lan ba jong la flu shai ba representation adequate representation of these communities ko ke the communities kamdi mangi right li kasi jangan baru Kamu oi kini orang pandai siapa? Hari ini kita orang orang kita kini orang try kem sokak kini kita begini. Mar wadang aku tu kau OM bagi anak ni otomatis kepada kampung dia full register. Kamu pun kalau nak buat kita beri udah bar kita ikut sokak. Dan mak orang ini jing aju ni relay jongi. Kena man stop dia kata man khang lah kata 40% for the efficiency of the working condition in government sector. Ni bikidan ikonon ki bawan sampai di situation segi ki bakadau ba kita ki economically weaker sections zu dei ba iki atau ki 24th amendment constitution kalau tentang economically weaker section society itu kadang 124th amendment the constitution kalau tentang 10% nam tak IDBS itu gaya ada jo melaban perintah ko lang kakani yang ini perintah ko nak ko kesalahan kali yang nak kasya ada krisis tentang according to 124th amendment.